Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Vice Chancellor Kaskulpa Nehu, Professor Prabha Shankar Shukla, Ulatho Show Principal Secretary Jongkatanat Higher Education, Jongka Sorkar India, Bakan Penbiang Bor Pahara Yu, Namar Baki Bor Pahara Baka Sorkar Jala Meghalaya, Ka Ai Kim Simbiang Satya. Haka Shiti Ka Bautho, Ulaong Baka Shuti Jongu, Kan Kunno Haka Arpon Raiterik Unaiwing, Arjar Apsau, Kumta Unhaban Wan Pano Shishalong, Haka Arterik Unopra, Arjar Apsau, Henry Namar ke Jinglong Jingman Hanihu, Kam Singa Nyu, Udon Kam Dakibor Pahara Kibaklan, Ban Yada Yakajing Em Jungu. Hakani Kishti Ulaong, Bakanihu Sukala Pelong Yakajingeki, Daka Basha Tangan, Bat Lakarsan Pat, Daka Seng Kinohikai, Ka Nehuta. Bat kini kila benthot ya kerkom trekam jong skol ba hadu bakim sa shu ya kinong trei banrung hapo skol ba bat laha ban khanglut ya ka jingsam kelas ulakam baula persang ban penhun ya borok jing dawa jongki henrei kimsap satyayu bat kila kata bat berngam penban yu bat kila thomboru ya ka yingsa ka baka sorkar kala penbiang yu shushu ulakam baswah ka porba unwan shimti komo vice chancellor karkom trekam ka nehu Kala duko bha namar ka jingbamla ban pendap yaki kam ki bathali badai hatin bola shimti ula thungkam hadu khanapsan ngot ki nongtre khanang baka kam kanyai bet hakani ka ju ashti ula pasulang yaki jingdawa jongki samla puli bat kumjuru ula penksan yaki kam ki ba ula le halor kita ki jingdawa ki baki samla puli kim hun satya